खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि जब इनफरमेशनानो जाबाय ONGC OPAL रिक्रुटमेन्ट 2021 नि बागै जेराव 31 एक्जिकिउटिभ आरो नन एक्जिकिउटिभ भेकेन्सिसनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया ONGC OPAL रिक्रुटमेन्टनि थाखाय एक्जिकिउटिभ लेभेल्सआव थानाय पस्टनि मुंफोरखौ आरो लोगोसे बेनि भेकेन्सिसफोरखौ नायनानै लाखानोसै। गिबियावनो दङ क्रेकार अपारेशन्स, बेना मोननै भेकेन्सि दङ। बेनि उनाव दङ पलिमार अपारेशन्स 7 भेकेन्सि, UNO अपारेशन 5 भेकेन्सि, मेकानिकल मेन्ट 2 भेकेन्सि, इंस्ट्रुमेंटेशन मेन्ट 1, इलेक्ट्रिकल मेन्ट 1, फायर 1, CTS 2, फाइनेंस 1, इनफरमेशन टेक्नोलॉजी 1, SAP 2। बेनि उनाव दङ जोंहा नन एक्जिकिउटिभ लेभेल्स। नन एक्जिकिउटिभ लेभेल्सआव थानाय पस्टनि मुंफोरखौ आरो लोगोसे बेनि भेकेन्सिसफोरखौ नायनानै लाखानोसै। फार्स्टआव दङ जोंहा क्रेकार अपारेशन्स, बेहाय दङ 1 भेकेन्सि। बेनि उनाव दङ पलिमार अपारेशन्स, बेहाय 5 भेकेन्सि दं। दानिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अफ ONGC OPAL रिक्रुटमेन्ट। लोगोफोर ONGC OPAL रिक्रुटमेन्टनि थाखाय एडुकेशनल क्वालिफिकेशन्सफोरखौ नायनानै लाखानोसै। एक्जिकिउटिभ लेभेल्सआवनो दङ जोंहा फार्स्टआव क्रेकार अपारेशन्स, बेवहाय जोंहा केमिकल इन्जिनियारिंआव एबा पेट्रोकेमिकल इन्जिनियारिंआव बेचलर्स डिग्री थानो नांगोन। लोगोसे पेट्रोकेमिकल्स एबा केमिकल्स एबा हाइड्रोकार्बन इन्डास्ट्रिसआव एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन आरो DCS अपारेशन्सआव एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन, जायखौ बांसिन प्रिफार खालामनाय जागोन। बेवहाय मेक्सिमाम एज लिमिटआ जागोन 28 इयार्स। बेनि उनाव दङ पलिमार अपारेशन्स, बेवहाय केमिकल इन्जिनियारिंआव एबा पेट्रोकेमिकल इन्जिनियारिं एबा पलिमार टेक्नोलॉजियाव एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन आरो लोगोसे पेट्रोकेमिकल्स एबा केमिकल्स एबा हाइड्रोकार्बन इन्डास्ट्रिसआव एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन आरो DCS अपारेशन्स इन पलिमार प्लेन्टआव एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन, बेखौ बांसिन प्रिफार खालामनाय जागोन आरो बेवहाय मेक्सिमाम एज लिमिटआ 38 इयार्स। बेनि उनाव लोगोफोर जोंहा दङ UNO अपारेशन। UNO अपारेशनाव केमिकल इन्जिनियारिंआव बेचलर्स डिग्री थानो नांगोन एबा मेकानिकल इन्जिनियारिंआव बेचलर्स डिग्री थानो नांगोन। लोगोसे यूटिलिटीज एन्ड अफसाइट ऑपरेशंस इन पेट्रोकेमिकल्स एबा केमिकल्स एबा हाइड्रोकार्बन इन्डास्ट्रिज बेफोराव एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन आरो बेनि थाखाय मेक्सिमाम एज लिमिटआ जागोन 35 इयार्स। दानिया मेकानिकल मेन्ट। मेकानिकल मेन्टआव मेकानिकल इन्जिनियारिंआव बेचलर्स डिग्री थानो नांगोन with experience in relevant field. Candidate with first class degree in the mentioned qualification and relevant experience in petrochemicals or chemicals or hydrocarbon industries etc. for a large organization of repute will be given preference. बेनिया maximum age limit 35 years. दानिया जोंहा दङ instrumentation maint. Instrumentation maintआव instrumentationआव बेचलर्स डिग्री थानो नांगोन आरो इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एबा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग एबा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंगआव एक्सपीरियंस थानो नांगोन विथ एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन इंस्ट्रुमेंटेशन मेंटेनेंस। बेनि एज लिमिटआ 28 इयार्स। दानिया फैबाय इलेक्ट्रिकल मेंट। इलेक्ट्रिकल मेंटआव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंगआव बेचलर्स डिग्री थानो नांगोन एबा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंगआव बेचलर्स डिग्री थानो नांगोन आरो नङाबा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रुमेंटेशनाव एक्सपीरियंस थानो नांगोन। बेनि एज लिमिटआ 28 इयार्स। दानिया दङ फायर।
फायर इन्जिनियारिंआव बेचलार्स डिग्री थानो नांगोन with a relevant experience of managing fire department. बेनि maximum age limit 42 years. दानिया CTS नि थाखाय chemical engineeringआव डिग्री थानो नांगोन एबा petrochemical engineering एबा polymer technology with hands-on experience in technical services for a large organization of repute, preferably in petrochemicals or chemicals or hydrocarbon industries. Maximum age limit 48 years. Finance CA or ICWA with a hands-on experience in covering plant and corporate accounting, costing and budgeting, taxation, audits, insurance and risk management, etc. for a large organization of repute. Maximum age limit 32 years. Information technology of computer science bachelor's degree thanangan. Information technology eba electronics and telecommunications eba MCA from a reputed institute beforao bachelor's degree thanangan. Aru logose ERP and IT infrastructure, server, database management, website, various communication systems beforao experience thanangan. Maximum age limit jabai 52 years. Tania SAP ni thakai bachelor degree in engineering candidates having first class degree and certification of SAP in PP or PM or QM will have an added advantage. Beni now bachelor degree in engineering or MBA in SCM operations. Candidates having first class degree and certification of SAP in materials management will have an added advantage. Maximum age limit 38 years, minimum 35. Dania जों नायदिनि non-executive levels नि थाखाय मा education qualification जानो नांगोन. Firstआवनो cracker operation नि थाखाय diploma in chemical engineering or petrochemical with hands-on experience in petrochemicals or chemicals or hydrocarbon industries, etc. for a large organization of repute. Maximum age limit 28 years. Polymer operation ni thakai diploma in chemical engineering or petrochemical engineering or polymer technology with hands-on experience in petrochemicals or chemicals or hydrocarbon industries, etc. for a large organization of repute. Maximum age limit 28 years. ONGC Opal recruitment ni submission data start jabai online application submission data 17 June ni fry aru beni last data 7 July 2021 aru beni website ko description box आव होनाय दङ. बे लिंकआवनो थांना नोंथांमोनहा डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे बिदिनो जब रिलेटेड खौरां मोननो थाखाय नोंथांमोनहा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे आं जेब्लानो भिडिअ आपलोड खालामो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशन्स सौहैयो.